Hopeson for higher GC News. Mema Obibia Kwaba had the latest and hot news and Eramede Bremo. Anuti so young subscribe to channel idea, but more than say over subscribe. Dobeyan say over click a year the subscribe button. Now barely a year notification. We understand video for be upload when the first person I was Ebeka a year video. Afi we are now what like video. Give us a thumbs up na fi share ma wo fufro so na when you be here na wo hu ensemo ekoso ewo Ghana memoa. Afi ententemara ye hwe ye ensemo abeto ye pono so eye veti committee and NDC for NPP one dia abo ani wo hono manya asem ketwa ene we pija table ene we pija kunya ekoye ensem bebre na yiti ye sa report ye hwe video yi de ekoso ewo eye parliamentary eye veti committee aye power ye ministers awana no be ministers aye toto wana no ne ade ekoye ensem bebre ewo hono mo ye hwe eye video aba betuja inti report no Honorable Afenyo Markins bisa nkosa no animu eyi apawache nimu na chairman no say ebre ne ko intizesi ano ukosa no said the IND so odisi ha eno na Afenyo Markins say sesen kosa na mi bisa ntuma me nyama adwuma biem de ne mebu afu me proteste ena chairman ne sia wo de protest na sese ye to aso mutunu to mo no madoso wo mo ti o mo wie ono nso wono Kofi Adams wie ya ye Kwabena Agyarko yi dwaboso mrache bedwani a oba be kwa apomodi aso ye no baaye no ena dom kuma ne se na se ye wie ne ye ti ye ho asese ye beye no ye ka se beye nipa beye senan so ya ye num nti ya ye num ne de ye nsan nyensia sa bra me ne mu ka se o mu wie Sam George no kra na ekobo no ndu aka bit kakra bi na nondu abo de ebo amu no so ru Kofi Adams ye no be se mi taduana bi pe enti mi kasa yi na chese ne ye wura nondu ni mu a ye kodu ba akum anajudu ba akọ ena na owura Kwabena Agyarko abatina ase no ti honom na edom kuma ne se dabi na dabi no a wo mu ka no a ena wejamrahye bedwani no jeri Ameyaw Anas won ene New Dwaben South otchere ba fi o de say Michael Chilbefi ena anodom pre nsawam omo hyase se omo piapia table no ye in fact omo hyase no omo ma nkonwa ne so se ase yes school fo Ayapong kane na ne ekwa awia ne anopa no anwumre fo nsa mo po na mo di nkonwa no abutubutu so se de be ya ade kye a omo be pra ha ti omo tam nkonwa na sisi table ne so apono ne so a kye se Yapong yani obi ani ano tutu obi mi aka bi e be ye no kyena enti omo sisa nko mo di siso a na dom dodo no so afasi fom no maka e crack mo hyehye ne ento aso ye be ye na Kwabena Agyarko de enko ye so wo kompo dom dodo so wo kwa tena se ne etoto ano eno wo tena se na em se jama obi dom ne fan e ma ni bi se one ne yere ne ba ne yere de ne fan ma no na wo te wo de wo hu nanim na wo twen wo mu na wo mu hu nanim na wo mu ye krik ye be veti wo mu pia table ko na wo ma pia table aba na wo ma pia ko ina Honorable Afenyo Makpo ekọ dom kuma ne fa se de na mu ye mu me anwa nti wona no wo hye batakari no Prince Mike na ade to so wona wo hye batakari green and yellow no ensinsamu no ina Hassan Tampuli freedom kuma ni betwe no se hey na chese ne ase wo bunani se eyi a we ye koka mu si twifo ne ye pemfiafia ho but sa wo de ne mene we so de ne mene wa hodu no wa dwonso no sa ne ye beka no mi ni kwanfofo bi ameka no to wo de ne mene eno ana mu hwei wo de ne mene se kukwe adan emrache bedwafiefo honorable members na honorable no mo se edam so kwa mo de mo ntwe na mi ni hwe ameka na Facebook fo nko a de na meka ya kire mo enti wode ne minisa no na chese any asem no aye kese enanya Ahmed Ijari Ahmed Shaibu ene Honorable Anodom pre no wo pia ko ba ku mienu na afi watwe ne ho ena wo kire ba fi na ta kire wo na he de ase we isa kore ya waso obi o hye bra mu no no wo mo de ne saa no wo mu pia pono ne ko mu pia ba aruchafo wo mani te ye no na table no wo mo de ye adwuma no ne nan na bu en wo mo ma so di free ho na asanya anu ano edom dodo ne se ye beye edom kuma ne se yenye ade asa efesu nye se ne ye ka ase ye beye no ensese asemudi ade ni sie na mu yi betu ye ni no mu sie emfa hwe sie mu se ya na ye te ye ho asese ye beye no enti kikiri no
ye hwe ya ne se microphone no omani do omo in fact ba akokura de miamani aga ni Sammy oku omo pia to fom no Sammy oku na fa free fom ene won sande si table ni bi so na mpanimfo ya show panin ya awurade Nyankopon hatam no kumi achi aka microphones no agu fom apia agu fom o cables no omo de ye adwuma no se sukufo nkwada omo buafu na no yufu yi ekobisiji collation centers monya no ni akukoduro ka kire wo mo se ensem fata wo mo na mo de mu ye fata mo mpani mu anya nkwada mo badwamu munim se camera sisi mo so pia ne megu fom kebusi na atetie o ma say bibia enti enum ho no na majority leader no Mahama Yarga baye ene wokoso Afenyo nsa honorable minority leader ene wo twen no seminu abra so omo call ase no kra no omo mpese omo be ma nakọ minority fo no nti oye ya na okọ ye ti omo kọ jojo ye ene wo no san baye wo mo baye no afe na hia dom dodo ne se ye se vetin ye be ye ne kwabra mitaka dotenase edom kuma ne se yeso yakasa e maso no e maso ne e maso china enti omo de ne sa Mahama Yarga san baye be gina wo se tinebro fo we sa ye ni nyina ne se wo mo ayade pa wo mo hye adwumadie na se anopa no wo mo te wo mo ho ase se nka enan eyi jeri ama ehya ibunu ni wo ho enti wo no pia kọ no na ebi mu su pia ba we mu ne ye dom dodo fo no ana enti onu nko an wo no pia yi na dom dodo fo nse mani ti ba bi esi na cha se wo no mu ye ne se de be ya yapon ti yapon ne ye na no wo mo edom kuma ne da na dom dodo nso se ye mpon ye ya mama ti ati ese musa nso musa enti mukwa ye beto aso ti wo mama punu ni nsi wo na em se dom dodo no edom kuma ne hu se se ya anya bibi ne ya kire wo mu se ye ma mo nye ne ye ka se ye de workout adato yi wo mo dodo no workout nya adwuma nti ene ye se si ye gina mu ye nko fi se kane no atam George de no mfifi no mo ye workout no dwumadie no to aso ti wo mo ba ye no kra no edom dodo no se awe no omo pam wo mo ene wo man fi no mo san betena ase enti edom kuma no hu se we di asase ye tena ase asemo american non du kobodu ba ko asem non du agba pa mu kobodu ba ko asem ti na mu bebere mu adeda ti enura anadwo no ne esi ye no ti edom dodo no ba no dani Mahama Yarga be kasa ye se o ma ya ade e fanu ni nyina na sesi anu ma sese ni ama no se mo kasa mo to aso kra omo ye adwuma ho no mo hwehwe mfidie no wo mapom ena se wo mo beba be ye kra mfidie ni bia sese ya sesi ya wo mo ntumi nye ema mo nya mfa nya adwuma enti adato ene kra ade e chena mo betena ase a gisi e ko hwehwe baabi foforo na mama ba betena ase efiri se masese ni ama no table na abuyi microphone su no masese nuwe enti de e besele ne se mo komani mu no kosa no ya monto mo boase ana ye mfa bre nto ho na ye hu se de be chebre no a bibia ebe ye kama enti ye dom dodo ba no dani Mahama Yarga na mu hwe no ya wo kirechire mu no na sa bre ne de ene pani kohwe social media ne so enkanka Facebook na nkrofo se twia obi a hye ne fie ni ofa ne fono a no wa twero de obetwero ena enkrofo se enti no nia mu ye efe ana we social media focus anko a de mu ye etimusen anope ye mamwache vetting committee for majority ni minority nyina mu da sorry ye ya gba akire mu de anura mu ye etimusen amam focus an wo mu busai se susu ampa se empanimfo mu nya nkwada obi betena atem ye 78 obi se mi 85 obi se mi 89 obi se mi 90 51 na mu yesai dia na mbeka che Gen Z any Gen B fo no nkofo na ebusa dia pa na mbeka kire wo mu enti mu benya moral right ko sa Facebook mu benya moral right agina mna che Gyamfi aka say the youth no ye no wo sentence bi anasa obabunu bi sorry na se bibini na ne bufu ne bonyo so no sese wo man Agyapade a mu benya akokoduro ahwe omanim aka se he mabunu ye mfa sa antena se enye enhwe so pa bai na momo aya ma mabunu
adatoi aluta nooks no a mudi free mu a enti mudi abedru ha muni mo ho a mo yes ade no enne nooks mati aluta kanenka who every year academic year bia wo university obeti hey aluta continua Victoria Aseta ni edim enne wuti aluta bi nooks kura gya ide mo ye adan na mo anwe o man amusi ye ni sika ho na anu ada na musi esie mra hye bedwafie hoyi amukotena conference center sika ye de asiesie ho ni nyina nkrofo coins ne mpeso yi e-levy betting levy covid levy enwa na ye de tuatua saa ne emi kotoje na ne board de to de da so nkrofo obi be ye adwuma be ma no 5000 teacher for teacher obi wi obe kon be 1003 but de tuatua taxes enwa na manwe nkrofo na mudi wo manim ne ho di abufuo nkoa eno monim yenu hwene santamu si aduasa gumanum ye mu yie Facebook fo na ebusai ema mutumi hyeda ebubu table se microphones ade achi anopai yesisi ano omo ayi asetena no de akọ speaker office 10 anopai enkyerese ehọ no yensiesie yebesiesie yebesia pesika foforo na de akoto microphones no foforo na de akoto tables ne foforo akoto cables foforo ni aba be fixe amanfo adwa papa no Facebook anajo no enkrofo se ma chairman of the committee no kura wo mre dodo in fact anope ya prince di bia beto a krachi bi so wo de krate command NDC general secretary say honorable Benada hiafo no wo mre dodo wo mo nsesa no o madina tempoto mintumi nka mama yare ganso wo baaye no ono ne de aha de nye Facebook na make me madwene mu no ne strategy no ye eboaye chesese nka wa ama meye ne bokoboko eni omo ankasa se pania enka eniye enra anadwo no ka ombetwi omu nchiem ko ombetwi omu nchiem firi se de ono be kasa aye no wieye no de na ntokwa no nsibiem enso ono kra nso ne nkrofo no di natem wo emere dodo na wo pa de nti na wo jeja wo saa wenka mama omo asem na aye omo ka no me pese me repeat e no meka minority ma wonu se before meka minority no omo ka bibi ansa se mama we mu atimi afa ye so ama omo botaye ni se ye nye vetin no ampa ya nye vetin no ebi so se na nti questions no ana ya mu busa no muntumi mfa brento so adan na ba kofo den chire superpower siseye ebi so say ye hu hie o esese wo bisa enti so ko NPP fo no won so a wonum si ai Sam George no wo pese wo chire se wono no wo wa akokoduro sebi mpani ani makokoduro fo no wo no ede ba akokoduro no we de na ya hantan na nya akokoduro enti na nya confident na mom na ekọ arrogance adan ya enko oje ni fom so otumu anakosa no apologize no ko omanimu a NDC for ne say on apologize there waka and was onyi hu chim enti apologize there omusi o honorable Afenyo Markins ade pa na mo no a Sam George ye say den ye no oyiyi kosana no ena kire say ene na won hyeda nya nipa say de o preach virtue no wotu wonye virtue so saa say de wo ye say me ye Kristo ni no misi hiu baby adro no nti se anu Kristo ni wan na ekun that's why I really don't want to go there just for comment obi kura ka bi o studio ha he says Kristo ni wan na enyan Kristo ni wan na ekun yes remu ada afanu ni nyina ya hwehwe some level of emotional intelligence every mo every say so obeye pani a ensemfun de obeti bi die na man pani fo mapa efije Rollins abreso ebe pem na anu na ado abreso atembe ni eni mpanyimfo yi ha woye pani a wafa atu hu isu idie de bekoso anu no Ghana bi a yetimu okra de ko adato unya be politics no a ase yemfa bu o manipa saa ne ya soso aba bedru ne nanso yesese munya Jiminy honhom na mu hu se dru ba bia mu gina nipa dodo mu
ni pe hwemo uyi kosana no a wa wusu wubusa kosano asempese me flow de oyi anu se me so me flow nti enura no Facebook no mo sian sesi ano jata any free on quote any machine no jata cement no watwa fa machine so sa ye de nimdi an monko toto anu ma yen adwuma no obi pe na monko busa no kosane yenhwe no afei na de wo ye seboy de wo ye jata buruwei wo ba be kire machine said yen Ghana fo ani abre na kosanso ebi mu subisa ne say nti no so wo yamra che bedwani na wo sei oman Agyapade a unya ho fadi totroto wana wo de emra no nwew ana eno nso immunity ya adwuma eno nso ye social media kosana bia ya amanfo obisa ebi so say antivirting yi say ya na mo bekọ no hours on end in fact eno akra de anadwo no na me ne correspondent ni bi kasa wo parliament wo eno mo si o ebi mo say na Joe Wise wa ha na jena say Joe Wise no wa anko bi o si o Joe Wise wa ha Joe Wise na me say munya de mo keka no obi ane ne bre de bi betwam be ma ba ko ka che me say mo ti wa mo say mu hia experience mo say du ba bi experience hia pa Joe Wise wa ha o say cheme sabo su wa ha na nka mu ni say de obekasa ni say nti empanifo mu mienu eno amoso na bi mu afemo pa including some of the reporters or more parliament say ya no ma femu na msia nti mo mo nkrofo amope o ansem mo parliament o nti abusuafo ya che ni nyina na bosie ni o enura na dwo nti kosa ba kusuni ebi mu say time na Sam George to na ebo no nsia kobo no nwotwe no na mpanimfo ya ba anopa obi kura so ba be no nson efisi e ka so mbe hyasie no ndu no omuti wona muhu se muntimi nto aso no de enti na man kan kire no mini ni se wadawro ma yesere o ya na ye ka se bra na mmom ye ntumi wa hwe se de bra ti aye ya ye ntumi nura na nkasa wo man hyasie no ndu no anopa ni nyina ni ye hwe se wo beba no ndu no man hyasie enti bo be ye donko dumienu ko donko ba bi no mo hyasie to man hyasie ntem ti ebi mu si sa bra no muhu se wo muntumi hyasie ntem no ni ye adan na woman sre ayi wo ba no toto ni se yesre mu ada bere no betia yen yentimi ne monye ti mu mpa ba bi mama hoho yi na ekina ya to aso edi entina wo mu anya ne sa ma mpanifo ne tena hwa eduru ba bi kro mo se Sam George eduru ne so no ene wo se papa chairman mesre wani die na ma kasa kakra ene wo dane ne ho ene wo ka che ne nananom no minkpa bofai mesre mu ada nananom ni me na me se de ade na ye ne die mo fa nche me nya me bo apayo se me mama so ya fi mu kete so nhema amama betena ha nanso abono nwotwe a minwieye nti mo fa nche me ehonum ena amanfo sese yanka se chairman no so wo mre dodo wo mre dodo chese na nkenye se nominee no fi se obi ebeye basabasa beda subambo ne adi ofi oba misbehave am se yen ye invite wo yen ya ma kwa ma waba ti mo am obi kwan se wo mra nondu na nondu na bo apa ho a wo te honum no a mo nka nche se ko se wom se yen ye frɛ wo de na so ebre na akono na nanum ya na ya amko wo mo hoyi mo anfa ni de kura mo se nkese se chama ne pasa a chew no nti no no entwa ye yesi ye ne no speaker office wo no wo mo ko no nsunsuanso ni bi no chese hosa enti na no memo bia fo bia ni na chima enti saa no wo mo free sa hwiba anura no koma bi tan ka do be omo free ye prince won fa papa ekrachi not president constituency mame Northton Francis Bessie Northtongo we call it give you kokan of Tongo me dey tell Bawa ba no say min kan dey okan Eric Bawa enje na no mu ye bi e kan no maka cha ye say an mu dey kra dey mu ti ye mu nko ba bi parliament nkwohwe ye nya ba bi fo adato ye ba bi fo a enka ku asi ye da bi obi sha te pe ye ye dey empesa wo akua Ghana mai dey esuro ye ho ye nya ye tuku bi ni edi a ye pe ye pese ye benya tuku adi ni anante o man Ghana mu asomdwe mu sin se ye bekọ akodaji ni enhye wosika ye mpe no enti mamu fa ba bi fo metoto ye ho se mo fa ba bi fo so mo fa papa no na ba bi fo o mo ba atwede ba bi fo tutun konwa na mo de we kakra yi ade a chime mo bi a meka nche se we ye kakra nya kakra
chese mo just 4 years bia no mo be kire bibi kakra won na no sa 2021 7 January say 6 to 7 January eno sa kikiri ena soldier for ba ho eno say na police for no so mo ye den mo so mo antumi ampata ntokwa mo so mo antumi anyege apunu ye so na mo nsa wa ho enti mo so kra no mo so magistrate bullet eno so kra nkrofo say what were your presence there for mo antumi maintaining law na order no kra ye adwuma enka apunu na emubu si won hu sa enti mu de mu bufu ana mo say na mu wi am say Ghana's parliament is one of the best de mo ye no ye mpe enu ye Facebook for no sa that to maka chamo say me de na mi hwia me ka say de Facebook for kada make de mo ye no ye mpe kra ade achi mo hwia adwuma no mu di ye say ye mamoa yo waiting for we need the course so veti na say ekoye sembebre na we pija kunwa na we pija table chese ekoye sembebre NDC ni NPP na one the boy any wo honom meka say so you subscribe to channel dia bomodi an say obe subscribe say had the latest hot nkwa na me dey bro afi we are now like video give us a thumbs up na fi share ma wo foforo so na we nye bi hwe na wo hu ensemo ekoso wo Ghana be mu hanom also betimi atche wadwen afaye somewhere nyina ho wo comment box mu Mobati Minkabiu in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.